Benta kasih kasau tarik unai lor na kaliang Magenta Hills Student Union hakabalayo aban lek kedu governor juga jila Meghalaya Haporaj Bhawan kumta na kaliang kaseng ki don light li ki mar presui governor kita ki long ban penlong ke juai kum kasuma capital jongka jila namar kumbala tip bakajentia ka de kawai hakabalayo na kong ka district hapok ka jila parok kawai kum juru ke ka juai autonomous district council bat ka juai subdivision la persuo shushu kumbaka karu kadawa banyo eka winter capital kum taru na kaliang Magenta Hills Student Union kadawa banyo eka soma capital Matagas ngini na kaliang ka Magenta Student Union ila yo eka appointment ban kendo yo governor ani ko Raj Bhawan ke jingendo jongi ta yo governor kalong hagila kalor kilai tuli kimat imangin kaliang jongi ipensinya ho governor ini kimat kilong kumne kamat benengkong ngi keren gede ba penlong ya kejawai kum ke Somar capital jong state ai ki bentar ne kita gimat bangi ya keren mentah ke singi gelong ba ikwa ban tips baik ba nadu bayo i state akar buai terik senam nak ndai spanya boar ikan mau baik nadu kiti por iton baik tangilai teli jai indrio nadu kasih Jaintia bat garo hadir nang tu ikwa aro ban pentip kecing don jong gini gelai teli pelong i state jong ini ha skawai ke bentaru ke bengi ikwa man pelong ira juai kum ke Somar capital kadai baik bangi mau ba Jaintia kadai ke first district apo ke state jong ini aka arpo arterik panai February kat pandai spanya apo arngi yo iga district Jaintia Jawai ke dega district ke Benengkong, Jawai ke dega headquarter Benengkong jong ga apo district Jaintia. Sekawai ke bentaru ni perkat ba idon ya ke Jawai autonomous district council do akandai spa Andrew Hosau. Ke Jawai subdivision ru ke dega wai ngi benta, ke dega wai ngi division Benengkong apo United Kasi Jaintia district. Halor kini gimat misnyau ba daga garo idowa banyo ego winter capital ngiru inom Jaintia ngidon gahok banyo ego Somar capital ini kimat kilong bakmat ngi kendo yau governor mentah kasni te skawai go benta balengi dawa ban pelong ego jawai kum Somar capital tadi pait na po sa tay tanap tatain Jaintia dan ngipay agaliang ga jingnang ding start bidang duna ba tang ko boy go government college apok yang nang ba idon kini ke tiang nang ba government college tip adu arspa lai spa ngi kena idang sok kelas gue ke government college hoi ki don ke jing dawaru ban penyo government college support is Jaintia adu menta neliang ke government kampat ai kata dan ngipai hagi health sector idang duna ki hospital idang duna ki facilities idang duna ki wai gue department ke dai bandona hospital ibri jongi ha ban le sedu selong go tinis ki wai ban le sungar namang imdon kita ki special itu bobiang imdon kita equipments ki bobiang apa ke Jaintia apo Jaintia te bangi pelong ngi bandawa de gini gi benta ke bangi kwa bayan galiang juga sorkar lada ka ai ke garo banlong kum go winter capital ngiru idon hok ban yo ega Somar capital ke Jaintia ngan itu ifi adu menta contribute kum light 10% ke state economy ke Jaintia ke dei ke jaka ga pakumi adu nyau 10% udah yo abagari jongi na po jatay sa Jaintia ke contribute sibo ni ka sorkar jongi balay pat ki development sudaibat ba siya po garo lanis po kasi tingiro ngi sinyaw balaga sorkar kadai kamday ban nyaw silang kamat alor gini kimat atay kadai ko benta kami keren madu governor menta kasni skaway ka benta inya to ki yo ya ministry apo Jaintia ila janda pansnay ministry Nrangi pait pat sepok garu gelayo sendon daga additional secretariat ka sanction kala apo hadu cispa san penriu kurut ka bau chief minister bodom romla de plio mau nong rim ka khat khandai trik juna news nam arjara rosan te ngapai ba chief minister ong ba kani galong kajing angnot jongi pait ba ka thain garo hatu chief minister ki cabinet minister ki perkhat pat kajing angnot jongi brio sepok Jaintia Rogo na wong hagani additional secretariat kendon ga chief minister office, cabinet minister office, chief secretary pat wegi senior officer. Ikwa ro stay ka jo inomar sorkar kong kwa banjan supait ba. Sorkar kala banjan support garu bali kam la banjan support Jaintia. Hagini ki benta bangina lagi keseng idawa ban yo ki jo wai kong Somar capital.
Sesuai ke bentaro ngakwa ban kentu. Ikinong mikmat jong ina po stage dia kam tam i langut ki cabinet minister. Kan sedon ke autumn session ke banuan ke bansa sedang syen ke peratri. Ikwa bakin ikren ikan ikimat. Namar kini kimat idon kam bah bani keren. Lakidon kata responsibility no menta gibriuna setai gatany. Sesuai ke bentang ikwa ban ai kublero yau MP Raja Sabha. Wan Weroy Karluki. La support yang yo yang bagi social media yang ai kublero yo MLA ke jwai la support yang demands yongi. Te ikapat kerang ya Chief Minister Badon Burom superkat yang nasetai ro support jentiam. Te ketai kedai kemat kung kong banyak keren bat gowno mentagas ni. Kemat kebaar ni may keren mentabat gowno kedai ke ILP. Nitip bahaga kat kendai turik di sembar arjar kendai. Sorkar ni kelia kala pas ke resolution. Ban penyo ILP hapok ke state. Hado mentang nitip baga ILP kadang nek bay hapok ke central approval. Dang don bay hapok Delhi. Ipai giwai state neighboring state ngila bangga Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur kelayo ILP. Ege baji hapok asam mentang don ke eviction drive. Habaki ne ke bar jalla di Bari ngila monggi immigrants. Ngila don haro life sau pe wajar ngut illegal immigrants. Iting sarba mentakin rungno segani garibe ijongi. Ngin sa syak terlep kung minority sang ni. Ka ILP kan dai ko way nagi ikhtiar bangila ban identify gini gibriu. Ting kita ngila sinotu ngila ikren bat governor bangi don kam ILP ba hadu menta. Skoway ga bentang ikren yo bat governor menta ga singi gadai ka IOA Instrument of Accession. Kawala ya soy na do u ba yo like do kiri India padang ka sarkar India bat ki ato santeng ngut kisim na po rikasi. Kamdon ga jingtho ka ba sai dan ni kamdon ga profado kanu ki nong jaintia ya don lang hakataga IOA hindray ki don mulum laging to ba it extend up to Jaintia Hills kadon ga jing to ba gala idon ila bandun katto aningon po Jaintia ba don lang hakataga Instrument of Accession ka ai kay ni ka bor igarila jong ni banyadai kandeu siap riti sensar hagan ni garibe e jongi adingi pa po Nagaland menta Nagaland ila de revisit ya kan ni ga IOA menta gala yo ya article 371A keju ngi dawaru ke real be ejongi namar mentang yo influx ngo ipopon ko ngila sa lai ben ngila do hok sisa wat ga yo kam yo jam wat ku bon ki bentar ini ki mat ngila keren ha gi dai mentar ju kenduk jungi bat governor to mission kumen ban ga liang jong governor lo ai ga assurance bakin setong dag expert committee halor bai ya dai bat kini gi bentar sekowero sekeren bat ke sarkar bat seduk saya te support Delhi ro ban penyo lani ban pensnyo juga jing dawa jong kesen mentak kesen